Oras, selamat pagi Bapak Inang, nilongan ibagas Tuhan Yesus Kristus, malas suhur. Bu isi sehanami nasyam bani panorang sogoton, maritirigapan siganu pari bata, pai menjalo hita hatani ne bata, martonggo hita. Terima kasih mai sombah kunur nami bamu Tuhan. Ban hidup niur apa pakolongimu ban nami. Boyhan nami ibagas sogoton, mamukah pargoluhan nami ibagas guguh. Osi malas niur na baru na humbamu. Torangi ham hanami marhite hatamu, asi ibagas kuguh na humbamu homa hanami, makorjahon harosuk nihurmu saganjang niharmu. Amin. Papenang nelongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus, rigapan siganu pari bata sadarion, Senin tanggal 25 Oktober 2021. Aima tarsurat bani buku Kolose bindu tolu ayat 10 pitu nama katahon. Anjaha segala horja nasyam marhite hata atap pambahenan horjahon nasyam mahaganupin ibagas goran ni Tuhan Yesus. Anja martarima kasih bani nebata bapain marhite honsi. Bapenang nyolongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus. Ibagas na pajongjongkon sada negara ibutuh kondo undang-undang. Terlebih maay tene songon negara taon adong undang-undang tahun 1945. Adong dohomani kitab undang-undang hukum pidana. Adong dohomani kitab undang-undang hukum perdata. Sonaido age das kubani aturan-aturan nalegan nasihol mangaturhon parguluhanta ase ibagas na banje rossi parguluhan na torsa domu hubani nadop mitotapkon ni undang-undang ta. Tapi bapainang nelongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus sonaha pejenges ni sonaha pediarni isuratkon undang-undang ay marhitehon ni piga pasal-pasal rosidas kubani aturan-aturan termasuk ma age tata gereja ibagas kuryata langboy ay tene memadai atape mambahin haganupan marmalas niur atape merasa adil ibagas pargoluhani atap boy sobuton sonaha pejenges ni isuratkon aturan-aturan ni gereja sonai agi undang-undang ibagas pemerintahan ta langboy haganupan ay tene ris marmalas niuhur ibagas nayaturhon ni undang-undang ay maase marhitekon ni hata ni nebata bata bani panorang sogoton iatas ni haganupan undang-undang iatas ni haganupan aturan-aturan na dong ibagas parguluhan taon nalangboy mambayin haganupan halak ipuaskon marhitekon ni aturan-aturan na dong ay adong do hape ni aturan na dop ito tapkon ne bata ibagas parguluhan ta ase boy banje atur jana haganupan halak na manggulu ibagas aturan ay mandaihon malas nihur na dos ilobe-lobe ni nebata ayma holong ni Kristus. Uhum atape aturan holong ni Kristus ayma naboy mga turhon hita sonahita marparlaho ibagas guluta siganu pari sonahita mandopakon hasomanta ayma ase isobut hubata sagala horja nasyam marhite hata atap pambahenan sagala horja na mararti doay barang ahape nani horja honta marhitehon ni hata marhitehon ni pambahenan haganupan ay maningon makorhon nama diar totu asiboy makorhon nama diar sagala nani horja honta sadarion marhite hata atap pambahenan hata na boy membangun, hata na boy manopang, hata na boy patubuhkon, rossi horja na madiar ibagas 10 taon
hagadupan ay boy ipatalar hita anggo horjata ay ihorcahon hita ibagas goran ni Tuhan Yesus. Artinya ay ahapen horjaon hita ibagas sadarion onjolanta ay ma goran ni Tuhan Yesus. Artini porini pe hita marhorja mangurupi hasomanta, porini pe marhorja lahu mansukupkon goluta sigano pari, porini pe hita marhorja halani lahu maparayak sura-surani hurta. Tapi marhitekon ni hata ni nebata bani panorang sogoton ibobai hita ase sagala horjatta saganjang nyarion ihorjahon hita maay ibagas goran di Tuhan jana haganupan ihorjahon hita ay maparayak harosuh ni naibata ibagas parguluhan taon pondok hataon kon ahape na ni horjahon ta ahape na sul iparayak kita sadarion dingat kita ma maningon mangarah hubani naibata maningon maparayak hubani naibata langkape ni horjata ay lahu mangindahi rosuta sendiri lang HP ni horjata ay lahu mangindahi hauntungon pribadi ta songon na somal anggudu majupah pemilu tene marlumba-lumba do halak mambahen nama dear tapi nama dear ay tujuan ni ibaliknya ay haganupan ay ma asiboy mo ng holi sangga panorang pemilu tapi doko sitar pilih lupa mahaganupan bani janji ni. Artini horja nama deyar ay ipake pitah lahu mangalobui buai halak. Hape ni dokos si terpilih jana gabe si pambubay ilupahon mahaganupan halak nadop mandukung sonay age nadop mamilisi. Na ay maase marhitekon ni hatani ne bata ibere hubata sada panotap ase holong na binahenta horja na ni horjaonta ibagas goran ni Tuhan ay mamaronjolan ibagas holong ni Kristus. Jadi tujuan tahaganupan ay ma ase ahanan ni horjaonta ay marayak hubani Tuhan Yesus. Jana taridah doai talar doai bahasa horjata ay ihorjahon hita maronjolan bani goran ni Tuhan Yesus ay ma sanggah totap kita martarima kasih bani naibata masih hita martarima kasih ku bani naibata halani boy idah kita bani ganup horjata ay talar tene guguh ni naibata namar horja ibagas dirita pangurupio ni nebata nadop manukol-nukoli parguluhanta sonay mahumani hita ibagas saganupan nani horjahonta sadarion tetap mahumani ipake hita bahen hasangapon ni nebata. Amen. Martonggo mahita. Terima kasih may sombah konur nami hubamu Tuhan. Marhite hatamu itorangi hamur apa pikiran nami. Ase langadong horjana etek, langadong horjana bagkal. Tapi ibagas komitmen nami sa ganjang nyeron, ase sagala horja nami, ahape na ni horjahon nami, ihorjahon hanami mentong Tuhan ibagas mulus nihur, jana maronjolan, ibagas goran yanakmu, Tuhan Yesus Kristus si paluah kanami. Amen. Oras mabata ganupan Bapa Inang. Selamat pagi, selamat marhorja hubahat taganupan. Shalom.